Ngithanda ukuthi-ke nginibingelele ngiphinde-ke futhi nginamukele khona la ku-Backspace. Sengiphinde ngabuya-ke futhi ney'ndaba-ke nje ey'thinte zediski. Hlala nami ngikuzele nazo. Ngiphethe-ke la indaba-ke ezahlukahlukene kodwa ngizoqala nje ngama-update ayo-ke lapha i-Nedbank Cup. So izolo-ke bafowethu iphumile-ke i-Casrick Stars lena-ke eyakhipha Orlando Pirates kuyona-ke i-Nedbank Cup. Ikhishwe yona-ke lapha i-Durban City ngo-1-0. So i-Durban City-ke iyalapha kuma-final ayo-ke i-Nedbank Cup. And i-Durban City izodlala-ke lapha neqembu-ke elizowina namhlanje between i-TS Galaxy nayo-ke lapha i-Milford FC. And i-TS Galaxy inamathuba ukuthi iphinde iwineke le ndebe njengoba-ke yake yayiwina-ke before. Ngidluleke babukeli ngiye lapha kwindaba-ke ethinta uGlody Lilepo umdlali wayo i-Kaizer Chiefs. Kuney'ndaba-ke lambukele eseyivelile ey'thinta yena uLilepo, iy'ndaba-ke nje ey'thuseka iningi labantu especially if umlandeli wayo kwi-Kaizer Chiefs. Amasosi ka-report ukuthi-ke uLilepo ufunwayo ngamaqembu angaphandle. Bathi-ke mabechaza kahle baveza ukuthi-ke kunamaqembu ase-North Africa afuna yena-ke uLilepo, kanjalo-ke futhi kunamaqembu ase-Europe afuna yena-ke uLilepo. So bathi-ke kunama-possibility ukuthi-ke uLilepo ehambeke lapha kwi-Kaizer Chiefs ekupheleni kwayo kwisizini. Bathi-ke iy'ngxoxo zisaqhubeka between yona-ke i-Kaizer Chiefs nawo-ke lamaqembu angaphandle afuna yena uLilepo. So zinjalo-ke mbukela indaba-ke lezi emangazeka iningi, but-ke siyathemba ukuthi-ke maybe ngeke-ke i-Chiefs imdedele yena-ke uLilepo. Kodwa-ke siyazi bafowethu ukuthi-ke imali iyakhuluma. So yizo-ke lezi kade ngiphathele zona mbukeli indaba-ke nje ey'thinta-ke zediski zakhona-ke la eMzansi. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazi bongela.